ni wa mustari wanyu mutazi yaje abafite ibintu byinshi murabona basoranga imbere bibikwerere abandi sorry ja nukuvuga ngo he ariko nabaye umunyamakuru mwiza ku isura se cyangwa mu kazi hose wabibonye twigereza mikoro gutya mikoro bayifata gukeka mbere ari ibyo nikosa wishe uyu si umuhini ugiye gusekura ndagukubita ibi ni ibintu byanje barajaga kubita umutumirwa witwa ndubundi niho duhere jewe sinzi amango dufite witwa nde Gapasi warumbaje sorry uri mwibarura ya muratubona turaha imbere yari abafite za gift ku mitwe isapu za gift tura abantu batandukanye mu ndirimbo zitandukanye mwagiye mutubona handi hantu mu bitaramo turi kumwe n'abatumirwa mwababonye kuri mugoroba butangira batwibwira n'amazina y'akazi njewe murambona handi umusitari ukunze kuzunguza cyane witwa nde ya mazina nitwa Serge witwa Serge umugabo umukozi w'Imana ahamagara muri iki gihe cya corona nishira sinza nzoje uko ufite agayo ya murakoze amazuru witwa nde sha uvuga twebwe ni music yahara hakuya mu kajemo witwa nde wavuze ngo ni hari gutokera wambaje ngo witwa nde sha urumva nyine nitwa sha witwa nde sha urumva nyine sha niryo yanyise ibyo ni sorry reka nsaba imbabazi witwa nde pa nitwa pa nyine wari urahita unyita izina ubundi uri nde guhimba witwa nde mwene witwa nde guka Gukanye warinye ese by'amasano kose ya okay ivyo amasano mbabarira tubazanye no wandutumiye sibyo okay aha ni mu studio yanje urabona ozanantura ni wanje mukore neza mwitonze izi ni insinga za wifi sawa woko wovuga ico warushaka ni ibintu by'amasano sizi niba ubizi by'amasano bishaka kuvuga ubuvivi mu Giswahili babyita gute ubuvivi mu Giswahili nije babajije ishori gatwante tukireke kubera umwanya okay tugiye kwerekana impano zacu reka iwa gusubiza ese wowe nabaje cyo ndango kubera umwanya kubera umwanya tugisimbuke ya ariko numvisha ari buvivu nurukiramende ngo tugisimbuke baza aha kindi kikurikira kuri inyuma y'ubuvivi habutumyire mu Giswahili tukamasa winsekera ariko abastare murababona hari bamwe basa n'abatagejeje aho dusa dushaka kubugeza ubwo n'ubwenge murabyumva hanyuma reka kumfatira ibinaravyigiye we wize gusona we yise ni igitenge kirasona wize gusona nsigaye nsoniribaya ikamariza n'ifoto y'umuntu ikamariza hanyuma tugiye kwerekana impano zacu nje wenda umuririmbyi nkuko mumbona reka mbahe introduction nkora mu Congereza wiseka papa introduction urumva ubundi reka ya birumvikana ariko ko ndagira ngo tuyisangire ndibwira ko uri umuririmbyi mwiza cyane abari ndi mwiza ku isura ariko ntabwo ni mbaje reka yotangira aririmba reka njewe mbanze mbatangiririmba korere mbere kuko igitaramo kiza kera wanitse burije ja urabibona ni wa mukinyi wanyu iyo atekereje aravuga iyo abivuze birasohoza ni wa muha naketse buke nabwo ntabwo ngwiki naketse buke ese ko bigufite ubwo nabuke ntabwo ufite bwinshi ako karagatero tugiye kwirefre jani tarudi watu watasema lakini wakisema hao sitasikia masikio yangu je ari ikintu bura twanze kukubwira nka groupe yacu niwe mwiza muri groupe yacu wow I'm proud for that
I'm proud for that. But It's if I alright, it's know alright, I'm- yeah. Huh? Itunga So icara. that. Hagaranga. So crowded. Eh? So crowded. Yeah, nakubaza akabazo kamwe gusa. Mbwira Wadute nayitangiye ryari. numvise ihoni ese Kabari guhera. ubundi ihoni rigaragaza iki Rigaragaza. ubwira imodoka rimenyesha iki biterwa. wenda umuntu agiye kugonga Wi-Fi kirampamagara. Yireke. yita Wi-Fi kirampamagara ngo. yireke twavuze ngo Wi-Fi kirampamagara niyo company dukoresha. Wi-Fi Nikorera. na Kenya Power. Nikorera. Imizigo komeza. niyo ukorera imizigo Wari uvuze hejuru ihoni. ihoni haruguru ubundi ihoni umuntu agiye kugonga avuze ihoni mbese rimenyesha ko hagiye kuba nk'ikibazo imodoka izanye umugeni ko izivuza amahoni menshi Nini bizanye umuzigo. Iseri? Nose urana umuzigo bro. Urana umuzigo ufatika ugomba kuyavuza Washatse uze. Icyabuze cyawe gushakaga Ico umuntu. tugusimbe warumbaje ngo se ngo natangiye impano yanje. Impano yawe wayitangiye ryari. Okay, ubirebye urabona ndi umuntu umaze gukura cyane kandi ubirebye mfite impano kameme nkuko ubibona. Impano yanje nayitangiye 2000 wayimenye ryari sorry. menya kuko indimo ndota. wamenye mu nzozi Nararose namenya ko nyifite. C'est vrai sire. Wende hari ryari aho ngaho. Hari muri 2000 je pense c'était le 20 combien le 24. Igiye kimbabaza nuko uyu wacu atazi cyonga igifaransa. Le 24 urumva niko kuvuga bisobanura ngo itonde bisobanura umwana wa Kiateka. okay mu Cyongereza ni triplex Warubuze? ni triplex mu Cyongereza ya nuko impano yanje nuko yaje urabona andubatse oya douche sinzi niba warurangije sinzi niba nkunyuza mu kanwa nako bazi. Zoga kwigwama Ni nakagari na agatsima yani. ya No. Reka itonde sorry gato. hari indi ndirimbo ya gospel mfite no bagerezaho y'icyongereza y'icyongereza tago tugitegera ariko ntidusobanuke igice kiraho cyose. Ndirimbira abadukurikiye ndashiramo n'igiswahili ninde ugukurikiye inyuma yawe. reka tugende gake Oya hagarara itonde tube hamwe. Reka nkubaza akabaza kamwe. Wiseka simpanze cyane. Impano yawe y'uburirimbyi niki yabashije kukugezaho? Impano yanje buri impano yanje buririmbyi kubaza nawe ukabaza wewe subiza yantegeza moto yakanjije iki namenye ko yantegeza moto bampamagara ahantu bakantegera moto urumva nari ntaragendera kuri moto kameme nawe urabona nagende kuri moto je me sens à l'aise quand même urumva impano ese wowe utaragenderaga kuri moto. okay yakugejeje kureta iyo moto simpano sinzi ikibazo wari ufite. nenge kuvuga nka kwa kundi abanyamakuru baza bavuga si turi kumubaza ibibazo nta kibazo uyu ni umusitari ndamuzi. hari ukuntu abanyamakuru bazavuga kumva nyine buriya kumva gira vaka kari mu ka gospel swing katagenda kumva naswetinze kubera ko karirimba naswetinze kubera ko karirimba ubukarimbira mu mutima tundi tugakeneye. igitangaje nuko nakubwiye ngo icyongereza tuza tugitegera ariko ntitugisobanukirwe ndagahindura rero ndakagira mu giswahili sawa. igitangaje nuko nta mwanya tugaha. komeza. Yawe Mungu reka itabisubira niwe nugukenera kumburiza nubwo turi mu bantu ibintu bya business ntago byemewe man ndi muri interview man karashaka ikongo ibishenga narabyohereje amagufa man muri iri joro rana nje ndi buve gidura ngo nje umoja nje kugwa ibishenga man umoja ko buraca tegana bwishe nicyo umureko ngo umva se turavugana man turavugana ibintu by'inshenga kupongere ni serije ibintu bya mask ya second twabereye serije n'utuyiko twa second hand
Lewis we ari amaze iminsi muri konje kubera ko asigaye itonde wanze reka mfatira mikoro. Nimero uhamagaye ntiyumvikana kuranumva. Sawa. Vote Yakubye. correspondant. Sawa. Twakomeza? Nari ngiye kuririmba yandirimbo. Yigumane. Iyo ndirimbo kirameri. Nari ikira kubaga Kirameri. oya nikome Kirameriting. Je m'en fous. Shemamfu nukuvuga? Nukuvuga nyine shemamfu warubivuze. Yeah. None tugana ku musozo nk'umutumirwa naringize ngo mubaze ikibazo kimwe. Yani umusitari. Urashatse? Njyewe mu bigaragara Mu bigaragara urashatse wikanje amenyo. ya nagerageje gushaka impano niyo nashatse nza kuyibona. Nari mvuze Umufasha nyine mfite umuroro model undebera ibintu byanje yani ese bavuga role model. Wowe ikintu wakoze ku masomo icyo wakoze ngere ku ishuri waragemuye. Nabyo narabikoze ariko nagerageje kwiga nakoze ibintu by'imyuga. Ya hehe? okay Urumva gutanga ibyuma bakora imodokari narabyigiye. Gutora imisumari yatakaye mu byatsi n'isuma ko ndabizi. uyu afite igikebe uzi umugabo bita Joash uriya ni mwene wacu. Ni mwene wacu. Ni ukuvuga ngo nje nawe twari tubana ku gitanda. Ni ukuri. Noneho reka turimba ko ari imboga icongereza. Urabona njewe ganza nkunda ngufate. Wazanye ninda? Warayivukanye ari. Narayivukanye. Nuko reka tukari. Tugezamo. Yuwa yawe Mungu, yuwa yawe. Yuwa yawe Baba. Utanitoa kwa nini? Kwa steam. Kwa nini? Kwa pumzi. Mu mwuka. Sivyo? Urankura mu mwuka utanitoa kwa pumzi. Jesus is Lord. Mungu ni lami. Mungu ngo uwumvisha kukando ngo Jesus is Lord. Ngo Mungu ni barabara. Ariko kuntu babishaga ni kuchanganya amafailo mugana wa Mungu. Ndakutoka kwa pumzi ko Urankura mu mwuka. Ayikuranisha kweli. Ndupfuye nico twashaka. Okay, no murabona tugana ku musozo hani wacu ibintu nibyiza imyembe iraboneka okay waje kuvuga ngo uri kugera wari wabibonye. Reka tugane ku musozo ko wasinziriye ariko kwisi ndo umuzamu wangu ndo umugarde w'ikipe ese niyi mukura mu Bwongereza uyu fanami eyo minembwe sha uyu ndaga kundi ibintu by'imipira ukunda amashati okay noneho hego wowe iyo nja gushoboza usubije ntari mfashe kino cuma nari kugikomanga muri amazu. Ese sha reka tubanze tubaze uyu mushana wiziritse uzikano kanisho gasobanura uza Afrika uzi izina ryanje nitwa nde wowe budede izina ryanje Senegal iyi niki Afrika no nje wando mbere igihume Afrika iri kuri Senegal kandi ubundi Senegal iba muri Afrika papa ahubwo ico manzi nturi gihume. C'est vrai. Reka tugane ku musozo. Uganye ku musozo ni ikiganiro cawe. Ako hari abantu bavanga amafayiro. Turagana ku musozo kuko mubibona ngo paso umwanya sorangiza igitaramo papa. Ya ni igitaramo cyagarana. Je sinkeneye ko bambona ndi umunyamakuru. C'est vrai sir. Kandi naravyigiye. Exemple pourquoi de la question est lobby fidèle. Ikinyobwa Jembas uzugike kumwe uzumwe agakoma ni keza uzokomeza uri umuvyeyi ayi njewe amazuru yagicokanjije indimi turabashimiye abadukurikiye oya ngiye kurangiza ikiganiro takibaza ubundi abanyamakuru babigize umwuga dore nkore kuko nazarangiza inkuru aho twari turi kumwe na Lewis na Serije Lewis yaturimba indirimbo ariko zadufashije Manase aho yaratubereye ku buhanga bw'ibikuta bw'ibyuma nyine bw'imbugita
reka zavuga ibyuma by'ikanisa bura n'amafurusheti abari reka nkomereza oya banza mpeza phone yawe hano watekereje kugura utuyiko oya banza untize phone yawe hano mbabarira please ariko ndarangiza ikiganiro banza uri kuri video call banza ureke ese washizemo pateni dore harimo urufunguzo rwa gate harimo urufunguzo rwa gate zizana no urabona ejo bundi sorry cyane iyi phone yiwe ejo bundi yikubisasi iyi speaker ivamo barayibuze twe twavuze ngo dushiremo ikanisa urabishimva gute speaker yarapfuye irameneka sipika y'ikanisa biravugwa ko yajya muri telefone twaganiriye na Pasiteri Matayo n'umukozi w'Imana Manase si manager aho twagiye tubabaza hejuru y'ubuntu baratubwira ngo bamwe bagiye muri furingi ya Airtel yari tuyishime senekare hejuru ya porote mu misigati Okay, murakoze cyane karakaganiro gatoya twari tuguze ngo dususurutse abafana bacu nibagiye gutasha umuntu uri imbarara papa tugiye gutasha abakunzi icoco titworeka gutasha abakunzi umukunzi wanje nakupenda Anastasia ndore mpagaze kuri kamera ndagukunda kandi ndagutaye uwo dusuriza umukunzi abamumbe mwiherutse cyage mwaza muvugana tufata aja gucumba aravuga ngo yatetse umuceri tubate ntagushira mu muceri aho yashira muri cabbage ni kwa kundi ngushire mu marike amvange mu muceri na cabbage papa ubushize bambwiye kuko bagukatiye ubundi wewe ni wewe bakunze kugukatira umwaka ushize kuri Noheli na Bonane ibyo gukatira natubyiyorera nayo tuvuga ibyo kurangiza ikiganiro seri bamwe babutse kura twangiza ku mutima ibyo gukatirwa rangiza okay papa suza umukunzi wawe turangize ijambo rimwe ku mukunzi ya arahitwa Nankuru ndamutasha nubwo atari inkwi yitwa nde madame sindashitsa ni fiance okay turi kumwe na washu wendora afite na gift wosuza umukunzi wawe ya mukunzi waje ndamuramukije abahe abaryandine ni habanyine havuga havuga inyabiheke ganza mpitiranye n'imbarara ndarishize azambare asoza ubutumwa okay turarangije reka turimba akarembo kamwe mukunzi wanje nzi kunkunda okay murakoze abadukurikiranye mwese niba abakinyi banyu bayisekerena kandi turabashimiye gukomeza mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu murakoze ciao peace ntagaza itanga gutya